Hello everyone, salam kulatkum and welcome back to day 21 of our English learning challenge. Namna English بتون قاعد بنحن مساهم. Today's lesson is all about نالو ما عند تمرتنا كله بزعبة one of the most important sentence structure in English ويكاتو ما قدست زبالو مناي English sentence ويمولا حسابات نقوم ولهم يخون subject verb object subject بعل بيت verb قسي object ها تسحبي مالتي. So understanding this structure will help you create clear and simple sentence. اليوم مستردو كان دا قدس نقراس باليوم مالتي بإنجليش زدلهم ويكا تزاربوا زدلهم بقنوع منقد ويكا بقنوع سرعة زلوا زاربوا غيركم تزاربوا لتخليهم مالتي. So it's a foundation of everyday conversations. كل ما تنتقم لهم ينكا مالتي بزي كازيوم ولا حاجة ويكاني had a sentence كان أقوم ما ينخلين مالتي. So in this lesson you will learn أبزا lesson تاي كنمارينا what is subject verb and object are. Subject تاي مالتي verb تاي object تاي مخانم كنرينا how to use them in sentences. أمولا حسابات كخميرنا خم تكملون كنرينا example كنرينا. So let's dive in and make your sentence stronger and clearer. زي مسفلتكم كا ناتكم تزاربوا ويكان مولا حسابات توتسوا خبافكم well structured ويكا كنوع زخونا أبها زلو خوني مالتي. سلازي subject بعل بيت verb قسي object ها تسحبي object ها تسحبي مالتي. So subject بعل بيت verb قسي object تسحبي. In English most sentences follow a basic order. أب English مبزحت يوم sentences ويكا ملا حسابات بزيوم يمزمروح مالي بعل بيت قسي تسحبي مالتي. سلازي let's break that down. subject verb object يلنا نقلس مالتي. okay what's subject تاي مالتي بعل بيت subject بعل بيت. the subject is who or what is doing the action. it's the doer of the sentence. ويكا subject مالت بعل بيت ويكا فتسامي نحادا action ويفتسامي زقبرو سب بعل بيت يبهال مالتي ويكا subject يبهال. نابنت I انتلنا أنا نبل لنا شي انتلنا نسا the dog انتلنا التخلبي زيهم كلهم تايم subject يوم مالتي بعل بيت يوم. اوكي verb مالت كان تايم مالتي verb مالت كا قسي مالتي. the verb is the action or state of being. verb مالت action ويكا تسقبر زلو نقر مالتي. نابنت eat بلع ويبلع مالتي run قوية مالتي like مفتاو فتوى مالتي. سلازي verb مالت قسي تزفت سمدلو نقر مالتي زقلسلنا. نابنت example زي أمزرانيم eat run like مبلع مقياي مفتاو مالتي. object مالت كا تسحبيو object. the object is a thing or person that the action is happening to. it is the receiver of the action. object مالت تاي مالتيو تتقبالي ويكا receiver of the action تقبالنا يتزقبر زلو تقبار مالتي ويكا تتقبار زفت عملو زلو أكل object يبهال مالتي. example a sandwich the ball music درفي كعسو sandwich انتهلنا مالتي. so the basic pattern is سلازي حادة نقر ويكا بحادة مول حسابات كنزارب كلنا pattern نختلو انتاي subject verb object. subject يلنا نجمر شعو verb كاو object نبل مالتي. سلازي let's look at some simple examples to see how this works. قلق قل زوالو examples مثل I eat a sandwich يلو حادة سبج I بعل بيتيو eat verb sandwich كا object مالت I eat I بعل بيت eat verb مالت actions فتعملوا مالتي قسي مالتي. a sandwich كا object مالتي a sandwich. so you see that's how it works. okay she plays the piano انتلنا she بعل بيت plays verb the piano ها object مالتي the piano ها object مالتي. she subject بعل بيت
ንሳ ማለት እዩ ፕሌይስ ከዓ verb ትፃወት the piano ንሳ ፒያኖ ትፃወት ኦብጀክት ማለት እዩ ፒያኖ ከዓ ኦኬ the dog በዓል ቤት እዩ chased the ball ነታ ኩዕሶ ጎይዋ ማለት እዩ chased verb ሙግያይ ማለት እዩ the ball ከዓ እቲ ኣብ ዝፍፀማ ኣክሽን ዝፍፀመላ ዘሎ ነገር ኦብጀክት ይባሃል ስለዚ the dog is በዓል ቤት እዩ verb chased and object ከዓ the ball ማለት እዩ in each sentence the subject is doing something to the object ከም ትዕዘቦ ዘለኹም እቲ በዓል ቤት ነቲ ኦብጀክት ወይ ከዓ ነቲ ተስሓቢ ዝኾነ ነገር ከም ዝገብሮ ዘለና ንርኢ ኣለና እቲ ከልቢ ነታ ኩዕሶ ማለት እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ ይጎይ ኣሎ ማለት እዩ okay well done today you have learned how to identify the subject verb and object in a sentence ከመይ ጌርና subject ወይ ከዓ በዓል ቤት ከምኡን ግሲ ተስሓቢ ኣብ ሓደ ሙሉ ሓሳባት ከነለል ንኽእል ርኢና ኣለና use this structure to build clearer and correct sentence እዚኦም ከዓ ንምንታይ ንጥቀመሉ structure ወይ ከዓ ቁኑዕ ዝኾነ ኣባሃላ ንኽህልወና ብፅፉፍ ዝተዋቐረ ከምኡን ንጹር ዝኾነ ዘራርባ ንኽህልወና ይጠቕመና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣገደስቲ ነገራት እዩ በዓል ቤት ግሲ ተስሓቢ with practice this will become second nature እንድሕር ተለማሚድኩም ከዓ ዘይትመሓየሽሉ ምክንያት የለን as your English will improve quickly English ክለትኩም ከዓ ቀልጢፉ ክመሓየሽ እዩ remember to subscribe for more helpful lessons ንብዙሕ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንሰርሐልኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ግበርዋ with your friends ምስ ዕሩኽትኩም መሓዙትኩም who wants to improve their English ናቶም ከማዕብልዎ ዝደልዩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስለዚ ከምቲ ስኹም ክምዕብለልኩም ክትመሓይሹ ትደልዩ እቶም ካልእ ሰባት ከዓ ንኸመሓይሹ ሼር ግበርሎም see you in the next challenge ኣብ ዝቕፅል ግዜ ይራኸበና የቐኒለይ